Students Organization, PYSO. The chief host is Honorable Shri Didi Thaisa, MLA 47 Karong, AC and former President, PNTM. The chief guest for the inaugural ceremony is Dikho, Minister, PHED. Apostle Pauhana Litzulana imita Mashalenu Ramahinu Akuzale, Vegipolake. 21 we kuna do Hanaza Ramani, Delicada Pia Zoo imita Vizan Bude, Tavilo Babazu, imita Mashale, imita Visia do not chief guest in Hawani. Viluzabab Mashale, never Shangoni Bama, Ramani Vibasha, Babab Puma Nada, Ramani V Tutru, Ngopua. Thank you very much, sir. Now we have the welcome address. This will be from the convener of the organizing committee, Mr. Vashadu. Thank you, moderator, for the time given. Very good morning, everyone. Jipu maina harvitz bijumati is avi lishu alia respect alia New Year greetings hana animati hine pon be. Jitono jiswa ko bijute thina za zo jito hin ve daw na bire. Ramai telia vipya titia vipya lishi ju aya liru zo jipya jito hai ve za bija hai na za. Ramakama Ramai Kalupom Shalahoe Ramai Lishi Vanu Hagaji of Witzley Ramavi Rayarakanaji Kalupoe. On behalf of the organizing committee, PNTM executive, and on my own behalf, I take this opportunity to welcome our chief guest for today, respected Sir Sri Lusadiko, Honorable Minister, PHED, Government of Manipur, and today's guest of honor, Sri M.L. Markson, Chief Host, Sri Didi Thaisa, all the special invitees, special guests, ladies and gentlemen, and on the dais and off the dais, today's 22nd PNTM Tournament 2021. And I seek the permission of my colleagues and friends who cannot understand Pula. Ji chu Pula hino ji zati li bao zale. So dialogue. Ji tao hai ve với zle ju. Purpose alivenu với zle bue. Ji tao hai tao vi lo bi zle. Ni vi individual interest ni vi moi. Jito put my interest. Alia put my way as a Alia samai tama villa as a Samai tamai sulu Chavilla la Tola Asa Qua Unity via Shapira and High with Zonabu. Savaro Villa Bijumati is a She died high villa Hana Sula Alia as an ambassador of your village new Alivi ambassador Alizo Haita with a panel. Ni now football ground hi talochi ala ni ne program hi parted so beauty love interest na ju maneu ni ma we interest alia pok ma we interest hanan ju hi tawi program han here cooperation pay ina ha right raka as a convener of the organizing committee ji hanan ni mai to hi right raka ne appeal so na khu to chief guest alia VIPs mai to we lu the panel Jito we program haga
số số tao câu số bao lại số bao nhiêu cho biểu này chỉ nhiều ra ra cả nhiều nhưng mà vì lâu bây giờ mà tì thì giờ welcome so nhiều tournament hay là ha về số lo ni làm một đề ni sâu với đề trong lô đề như là nào khai so chứ tao hay là hiện tại ra lại gì là ha chỉ mà tì thì hiện bảo bản này biểu I wish all the team a very best of luck nhưng mà tao số số cố là nhiều hay nhiều Liro Lisa Hana số phi lần khai tại lại sẽ ha chỉ bảo biểu này về có rồi thank you so much. Thank you, sir, for your warm welcome and for your wishes also. I'm sure everyone is very much feeling at home now and also very excited for the coming games and sports that is going to pan out through the tournament days. Now we have the drill by the local children. So let's all keep it up for the local children. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello. Jay. Hello, check.